bliver det vildt. Nu kigger vi på gymnasten. Nedad. Salto. Hovedspring. Starten på dette spring bliver et hovedspring. Dette hovedspring kommer man op, samler sammen, som hvis man vil lave en salto. Nu kommer en salto. Salto. Lige til pusserne. Når man kombinerer disse to spring, bliver det salto. Dette er forøvelsen til saltohovedet. Man laver en bøtte og en hovedspring. Og fra en anden vinkel, koldbøtte, hovedspring. Og forøvelsen kan man også lave ud på vippen, hovedspring. Forøvelsen bagfra, og ind i numsen. Hvad laver han? Ja, han har fast i vinkelvanderen! But now you're stuck between two different cages, so you're